الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kama asansin kami pagiman jauh sin Allah Subhanahu wa taala. Mana-manain pagsyukur wa tuhan harap Allah Subhanahu wa taala. Halapan alhamdulillah bersyukur kepada Allah taala sin masing-masingnya kita ini biusan nikmat setahun-tahun. Lebih lubain amuin nikmat agama ini, nikmat taufik amuin dihilang kita banyak amal agama ini. Ini ni malaku ini dirhilan sin Allah Taala katu. Lebih lebih bulan Ramadan di hari ini amuin tahu dihilang sin Allah Taala pemandu mengibadat. Ambuk ni tanda kita ini kalasahan sin Allah Ta'ala. Ambuk tanda yang kita ini pinangan sin Allah Ta'ala, panghuni halam sin suluat sin Allah. Pasal intao bang saupama di kabayan sin Allah Ta'ala dihilan karayawan, dinyari hilan taufik maghinang marayaw habulan Ramadan. Awan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurima al-khaira kullah. Isu long nain pialing sin Allah, piali kuasya sin Allah Ta'ala rin hakarayawan sin Lailatul Qadar. Dan tutuhud piali kuasna siya sin Allah rin hakatan karayawan. Atin na bangin tawri tumuyo dumawhat sin karyawan haduman sa Lailatul Qadar ini. Di ada sa pantun insya yaw na munin sa lusong-lusong tao. Wayroon yawn nagpalipuas kaniya, wayroon amuin, wayroon nagdihilbayak kaniya, malingkan Allah Ta'ala. Atin na bangin tawri dihilambayak sin Allah Ta'ala tumuyo maglawag sin karyawan sin duman sa Lailatul Qadar na bialayo na siya sin Allah Ta'ala rin hakatan karayawan. Artinya nabugto na kaning katan karayawan. Artinya siya ni sa lusong-lusong tao. Ang kanamang kita rilan taufik bihari mag-inang marayaw. Ako pinitandai kita ini amuin kalasahan sin Allah Ta'ala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ang buong alamat intaw amuin kawayan sin Allah Ta'ala dihilan karyawan, karyawan dihilan sulga, dihilan kasandingan dunia akhirat, yufaqihu fid din, pafahamun siya agam. Na pagfaham na agam ini bukun hatamin mangadji. Amuin maghinang agam ini faham. Kafahaman na ini, bukun yung pagyanong tao mafaham mag-agama, maingat magbisara sin agama sa kalir maghinang. Infaham ini bukun ilmu. Ilmu nag-aagad iban hinang amunin faham pagtagon. Bagin tao nagamal na aga mabihari, tuyuan niya na mag-tarawi, mag-puasa, at tinagkafahaman agam. Nabang dihilang kita sin Allah Ta'ala baya maghinang agam mabihini, maglingkod-lingkod ha masjid, mag-tarawi, mag-pangadji bihini, hati niya nakalamun kita ha mga tao, yurid amin kawayan sin Allah dihilan karayawan.
Mau lima kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mawaya ko bisara kong biya kaniya. Tungod sin zakatul fitr. Sari na sana akan kaingatan taninikatan. Sana kaluhaan mga kialupahan ta. Iwan na yung pagpatungtuminin na manfaat ang mga di akato beriman. Pasal na pila adlaw ra ko man ini mignen Ramadan adu man sin haylay ini mawajibin zakat fitlah pagtaon. Pinukuman niya ron wajib. So abiya bukon pa siya wajib sa bang mabutin do man sila sin haylay ini doon mawajibin zakat fitrah. Na sareyo-reyo magamal kita ini na kahatihan ta. Pasal na inhinang ini subay iban ilmu nag-aagad. Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila tamarin wal amal bila ilmin la tuqbal o kama qal. In ilmu wero hinang nabi sapat kung kahoy wero umbungan niya nakulang din manfaatusin kahoy wero umbungan. Na inhinang isa wero ilmu na di isab tayo sin Allah Ta'ala. Karena suwe siya aturan nagkakadingin ng iban sin ilmu ini. Semua kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in zakat fitrah ini long sin mga ulama dihilan nila ta'rif qadrun muayyanun min al-mali yajibu ikhrajuhu inda ghurubi syams akhir yawmin min Ramadan bi syurutin makhsusah. In zakat fitrah ini pagtaon hambog si amuin tupungan tiatan tu sin syara dan hamanga un amun hipagwa sin tao wajib ni hipagwa dan hawak tu naman paglugum sin mata sukasin kahina ko san adlaw si bulan Ramadan do na syarat amin tartan tu raisab na pagwa si tukbali sa sini atau tartan tu raisab yang menjadi hidup balu hinaran ha kabaya-bayan semua tahun dihilan niya bihan. Awan hadis dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu long nabihan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin Dakarin na unsa minal muslimin. In zakat fitrah ini nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam na fardu sa ini doon ha tiap-tiap manusia habulan sin Ramadan doon naka-angka sa din hahulma angka gantang din hahulma atawa angka gantang din ha amuin tirigup tiap-tiap manusia amin limaya bukan siya ipon atau sa ipon sa katabsiya aw na nakura niya atau sa busog katawa babae amin ni pagyan zakat fitrah nakunin waktu sin zakat fitrah ini in hukuman ini nabiyahagi sin mga ulama walang labi naglima. Aun waktu pagtaon waktu wujub, waktu mawajibin zakat fitlah. Kung mawajibin zakat fitlah ini biidragi juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Waktu intawiyaun makaabot siya part din ha Ramadan, makaabot siya rin ha Syawal. So pamakaitanak siya before sin pagtugong si mata sukasin Ramadan. Mga lima tumakbihan pag doon sinaylaya na us na siya piaganak ihadto atau isang tao na buhi pa siya biyahan na mahapon sin Ramadan nawapat siya na puas na sin makarib sin Syawal nakawat pa siya makarib ihadto na pagkamo sin doon sin haylayayon na wajib siya pagwaan zakat fitlah doon mawajibin zakat fitlah.
inda ghurubi syamsi lailatul Eid waktu paglugom sin mata suka amun haduman na sindung sin lailatul qadar doonin waktu wajib artinya mapahala kuno sa min waktu fadilah yaumul Eid ba'da tulu'il fajr wa qabla salatul Eid in waktu amin labi afdal isab magungsun sin zakat fitla ini adlaw haylaya puas naman sin pagwa sin fajar sadiq. Pag waktu subuh nabihan, akay badan kau sin mga ulama, puasin sambahayang subuh. Doon in after tun magdil sin magtukbal sin zakat fitla. Puasin sambahayang subuh. Hari pa sabihin in khatib makasakat pamimbal. Naon sa waktu jawaz, on waktu wajib, on waktu fadilah, labi afdal, aw sa waktu jawaz atina makajari wa huwa min awwali Ramadan. Apa nagnaan naman sin Ramadan, pagtugom si mata suka sin Sya'ban, biasa naman di mabaykato yaon adlaw Isnin, pagduman naman sin Salasa, makajari nito magtugba sin zakat fitla. Apa nagnaan naman kasubangan sin Ramadan sampai pa migin padung sin haylaya. Nabi ang makajari magtugba zakat fitla. Amo jaha waktu jawaz kimugdan siya jawaz artinya makajari jaiz yang pahala niya pahala jawaz dabang hadum sendiri pahala niya pahala fardu ini kaupat waktu simpagun susin zakat fitla waktu karaha takhiruha an salatul Eid ila ghurubi syams amin waktu makruh na in hukumannya magtukbal zakat fitla pahala makruh. Artinya bukan natur batau di pahala gaman hiu kausin syarat. Artinya bang makajari na supaya nyari patah kaawutun pa waktu makruh yaun. Kunin waktu makruh yaun amin tahalaw sintoy pagtukba sin zakat fitla mohon pasaad law haylayah. Sampai lumugumi mata suwa sin adlaw haylayah. Pas nasin pagnaud na sin imong hamimbal, pas nasin sambahayang haylayah ampo siya magtukbal zakat fitla. Makruh. Naon sa waktu hurmah, waktu haram, magdosa na siya. Takhiruha an yaumil Eid illa li udrin. Amin. Pahulihon ni pagtukbal dahil adlaw sin haylaya. Puas na sin adlaw haylaya hati niya. Malingkad mga udhur. Amin taw magpahil-pahil. Dire sa mo ni mayroong kiyawajiban. Pag yan din amin taw kiyawajiban tukbal sin zakat fitla. Na intaw merong kewajiban meron day sab isin taw kewajiban tumukbal zakat fitla amin abutan sa sinduman sin lailatul sin duman sin haylayah tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil Eid wa lailatihi sawa'un kana dzakaran am unsa saghiran am kabiran hurran am abda amin taw muslim lima yasya sakali hadum sindum dum haylaya yaun maka aun kaniya amin gasto ipagasto niya sindum imasin gasto niya sinadlaw haylaya aun palabi-labihan gasto niya ang palabi-labihan na hadum sin haylaya yaun na kawajib sa tumukbal sin zakat fitla bang isa bayron da jukup-jukup tabi mga makaun niya dihan sa upama nari siya kawajiban sa upama, bisan siya dayahan sa upama. Sana miyabutin doon sinahelayaon sa upama tambulin mga bangko. Wayro ni siya nagsadya marayawihan sin pagzakat fitla niya. Amo na dyan na mahulog siya pa waktu amuin tiyahala niya ito din zakat fitla. Kanya pagsadyahan. Nabang mabutin doon miyaw, wayro tudsin niya, wayro bisan bukas niya sa pamahaway na isa siya kawajiban aw ng tao misan hindi gasto-gasto haway masigpit sa kalit tumuyo isang lumawang hita zakat fitla pero sa problema mang biya mo kung daton masigpit abang among biya kahulitan tun siya maglawag na kung siya kawajiban pero kawajiban so aminin zakat fitla mawajiban sa ini mga tao amin aw labi-labihan sinduman sin
Lailatul Sinadin sin Dubsin Haidaya Yakuhan. Nauna ni pag-ungsod kaniya na bang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min quti balad din hamang amin kabiaksan pagkaon sin tao hahula. Ang kana mga jumhurul ulama muna-muna madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanbali. Wayroon sila nagjarisin ang sabama aw nagjari kanila kamatiw ang puutin at yung bukasin ulama. Labi na madhab Syafi'i, bang aw nagjari ang katiw ud yung kamatauran wayroon nagjari sin magtukbasin jakat pitlamin sin. So ito daw may pagkaon ha ula. Bukas bang di kato bukas. Ano ito kanila natirigom, atau mga gandumbihan, atau mga hulma. Abang di kato ni bukas. Nasarayaw rin itubal sin tao bukas. Aw na ito magtukbal, bukas na isab. Sa kangahang kakilurang, ang pamutangan mong sin hababaw. Law na, gaman di aw bukas pamuunan sin jakat pitla o sin jakat niya sin. Wala isang kita nagyan di tayo ni jakat pitla sin. Sana habi akato mag-iibadat ini ando mataod na biya kakulangan ta habulan Ramadan bukod na sampur na yung pagpuasa ta mataod din biya mga nagkalanggal ta pagpuasa nagkahinang tahikalawa sin pahala sin puasa in pag tarawih ta bukod na sa biya mga sampur na tuod mataod din biya hingas ta ando bisan da kaman hakahinapusan ini jakat pitla sampur na unta. In sarayaw ito mag-ibadat ini ayaw kita tumutog sa jarul amuin gaman makapag-ibadat ayaw. May tabang pakaradyaan pagdunya di kita maway amuin gaman makapagdunya. Gaman aon bay, gaman aon sasakatan, gaman aon pagulan, di kita makatanang bihadto. Kabi anta amuin sarayaw-rayaw. Mangbay, subay sarayaw-rayaw. Aon kulang ang lawagan. Sasakatan, hihinang na sin factory, hinangon-hinangon kamayan, subay sarayaw-rayaw. Position, subay mataas. Bang pagkaradyaan doon nini, di kita kahawiran magparayaw. Cellphone, gantian. Subay marayaw. Sa mga pag-ibadat, tabi ang katos tabi, mararata ka mo, habaran ng ini. Habaran na mo. Kawan tahun na pitin nag-ibadat, wayroon na improve. In pagsambahayang tasin bata-bata pa kita, biada sin bihaon si muda. Bangaon napinda tiyo-tiyo. Napinda pencil punta, napinda baita, napinda sa sakatanta. Mga pagsambahayang tini, kawan taon na limabay, amura, way napinda. Wherein simungin khusu, wherein simungin concentration, wherein simungin suok pa Allah, wherein simungin panghati hapag sambahayang, wherein bayat na magparayaw. Mararata ka mo. Na misan na kuman hapag jakat ini, tuyuan taamin sa rayaw pagsakat pitla. Ayaw kita kaman makajakat, ayaw. Kabiaksan si Manus sa ini, biya nahinang na biya, kabiaksahan. Gaman makasambayang ba o kinasan, gaman makapuasa o kinasan, gaman makajakat bukong bihari. Lawa kunten afdal. Sarayaw. Bangon dapat impuasa tayo ni pusun ta parayaw. Sambahayang ta, pusun ta parayaw. Sehingga na bang siya ini dumayaw na malagwit tumbas pagubos aw na namon mo hapag-ibadat. Ngunit may kawin. May tayo ni biya mga kaiwanan, mga kaanakan tayo ni kamanghuran tayo ni biya. Bukod na ito matuyo mag-sambahayang, magka-pa-school pasaran ng sambahayang. Basta wayroon kaya na naman nila sambahayang. Wayroon tayo na din mga kaanakan tayo ni magsambahayang. Amin, biya din parayaw ng pagsambahayang. Sa gaman makasambahayang boto o kinasan. Na di ma-improve. Wayroon lanab ka na naman sehingga makaan nila hibutanin sambahayang. Sabang ini anaron tayong kaanak at magsambahayang uto, dayo yung sambahayang sehingga sa pantun in sambahayang mo na
aun ruh, aun nyawalihan sin sambahayang, aun khusyu, pagtakbir mo Allahu Akbar. Amin kakitamin ka mambasar sin Allah, kakitamin kawasa sin Allah, kasifat-sifatan sin Allah, katumtuman min kain, kakawasan sin Allah halam sambahayang. Maha kawasa kau ya Allah, manusia din hapisak mapahibal mo, maparuko mo, mapasujud mo, mapabisaram. In kaya na yung kita ko manusia, biaday sabkaku, lupa, biaday sabtao, sa di na makabisara, di na makahibal, gusto kang tubig sin imam, di na mag-complain, para tao biada kako. Maha kawasa kau ya Allah, Allahu Akbar, mapahibal min tao. So haminin, intiranan, au, sungan si pag-ibadat sin bata. Sehingga mohon nahiwin misan si high school. Sa mga muin hinduanten kaman makasambahayang ko kinasan. Atas kapal panji yaring kibla. Na di misan may kabeding. Yaon daharap pa mga utara. Nung ko panji yaring kibla. Daw no to tema undasan sin Tuhan. Dia dining katay masin Allah telah sin sambahayang mo, nang kabukon harap pa kibla. In istiqbalul kibla ini syarat sin sambahayang bangin amal pulang hambok syarat ditayo sin Allah yari nabi nang kabiyasan gaman makapag-ibadat nah hapag zakat ini ando amuna ni kahinapusan amal tahabulan Ramadan mig ni bulan Ramadan namisan da man hazakat pitla ini sampurna untatul ayaw biya gaman makazakat asal daon dalam ulama nagjari magtukbal sin o kinasan mohonit pa sa magbuhat bukas. Ayaw, impahala mo mami bukas, aul, ang pahala mo magtanggung sim bukas, ang pahala mo magdasim bukas, pataw tutok bulan bukas, di maambat pahala bang bukas ini zakat mo pitla. Pero kami nagyan din manjari insin, manjari, aul si mga ulama manjari, namatiwan ulama. Sa, bang ini pag zakat mo bukas, amuyan in afdal kapag zakat pitla. Sa tadi maambat pahala, ayaw ko masipag magtanggong sin zakat pitla. Ipatampal mo hamanus siya supaya ito mabiyak sa magtanggong sin bukas, magdasin bukas mo pa, mustahik. Amin to tutok balansin zakat. O nang tawang kan rin magzakat pitla sin bukas, maluman magtanggong sin bukas. Bukong biya sin nilaw, nahi kasi plit habulsa, daon ta kan patuan, biyani, kan pa imam, kana ang mga bagay to kausali, ang mga magsisikad-sikad bihan. Biya makaan. Di malaga kasi mag-ibadat. Allah, gian-gaan tanin pagpuasa, gian-gaan tanin tarawih, sakali sampai jakat pitla amoy last na kumanini na ayaw na to nagaan-gaan. Di na to na sampurnaon. Innamal a'malu bil khawatim. Long sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gunato ditutumbas na sin Allah taala amal, amoy doon ha kahinapusan na. Bang nato parayaw to din kahinapusan sininang nato habulan Ramadan ini, hawak to mag-iig na siben sampurnaon na to marew, insyaallah ipagtupak ini singkatan kasalan ta habulan Ramadan. Ipagtupak. Hambok mga manfaat, hikmah, sinasakat fitrah di hari ini. Jabran lisawmi min khilalin qad yaka'u fihi, fahyaka sujudis sahwi lis salati min haitsu jabrun naqs. La min haitsul hukum. In hambok hikmah sinna pagjakat pitla ini ipagtupak sin Allah Ta'ala hapag puasa ta rin ng mga kakurang sin pagpuasa ta ng jato. Ang nagpuasa kita, yung pagpuasa ini man lamid qawla zulul amali bihi way tarakya bi hinang mangi masira kita magbisara mangi masira marites da in mangjaga-jaga nang pangjaga-jaga ra in magtutumbi nagtumbi da so matao din buslot sin Ramadan ta. Sehingga jakat pitlain hipagtupak sin Allah Ta'ala sehingga sampurna yung puasa na dumatong matupahadarat sin Allah Ta'ala. Nasuway sa sampurna natin jakat pitlain ini. Ayaw kang manikat-tukan. In jakat pitlain, bukon naman si amin, lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin, tathiran lin nafs, wa tu'matan lil masakin. Bukon naman yung hipagsut sin ginhawa baranta, hipagsut sin jasad ta, hipagsut sin nyawalihan ta. Hipagsut tawah may nang kakaon sin mga miskin mahinang disabili hipagtupak sin mga puasa tamin mataw ding kurang niya na kana labang kita lumag hipagtupak naamo nin sareyo hipagtupak sareyo
Na unin sarero jakat na amunin bukas. Doon kita bukas. Malingkan bangawan magtukbal sin na on desem nagjari. Wala kita nagsala sin. Amunan dyan na darahon ta kamukatan na bang makajari na ayaw na sin bukas. Madhab upat madhab in madhab nagjari sin madhab Hanafi. Hambuk dah. Bangon madhab Syafi'i kamatiuan, madhab Maliki kamatiuan. Bangha ulama ha upat madhab ini nagjari ra magtukbal sin qimah halga sin bukas, halga sin ang kakantang amori madhab Hanafi. Napagawas in jakat pitla sin Hanafi sab intupungan sin ang kakantang kanila tukil iwan waluluhut. At tinabang aun tumaway ang magtukbal sin suway hatupungan sin Imam Hanafi. Halga sin bukas, 2 kilo iwan waluluhut. Aun yan to mengat magteknik. Kabaon yan fatwa sin Imam Hanafi, makajari magtukbal bukas, ay magtukbal halga sin bukas. Sa kaon yan tupungan sin Imam Syafi'i. 2 kilo iwan, 4 luhut. Atawa ang palaw na 2 kilo iwan 2 luhut. Doon kita ka 2 kilo iwan 2 luhut yan. Pilain halga. Kaunya teknik. Artinya Imam Hanafi nagjari tupungan si Imam Syafi'i. Nah, kawan ulama di masa bang sopa maingkia mukaul magtukbal sin matkaul sin Imam Hanafi rahimahullah taala suway tupungan ni isab tukil iman waluluhut lihat tu. In kita ni biar nabi akan magteknik. Tarawih. Atisin tarawih ni mataw din paghali-hali. Dan kalimat tarwihatun artinya paghali-hali. Bang tarwihatani 2 hali-hali. Bang tarawihu matawrin hali-hali artinya nagsambayang himali. Nagsambayang din tarawih paghali, diretso. Bukod sambayang tarawih, sambayang continue, may paghali. Pagbukas long si mga ulama, yung sambayang si Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat sa mahaba. Long si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, fala tasal an husniha wa tuliha. Ay nakaroon ng mga suhusin, dayaw sin pagtarawih sin Nabi, iban sin hawa sin pagtarawih niya. At pag-abutan sahur. 8 rakaat sa pag-abutan sahur. Napagawat ka no, Mari bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sampai kanali, yun ang 1 rakaat sa hawpin surah. Nang kita teknik na naisab, 8 rakaat, diya sa sambayang sin Nabi, ubos in surah, amin hawpo, hazaman isab sin Umar. Kaya takarwa. Nahajakat bitlain, ayaw na kita magteknik. Sa rayaw-rayaw ini, in kawaunta, amunin, doon hajong hurul ulama, amunin, putubalan, bukas. Na, kunin sa rayaw magtukbal sin jakat bitla, hado man sin haylaya. Amunin, doon ni fardu, pahala fardu, doon siya mawajib. Doon siya, doon sin highlight tukbal. Napagawas sin tukbalan na suway tarasam kaingatan in tukbalan. In pagtukbal sin jakat pitlay ni di siya kakunhan aw duaan. Sunnain duaan. Aw nang tao magyan bangulong na tukbal in jakat pitla patao di kaingatan in puunan sin dua sin patay sin jakat pitla di tayo mo jakat pitla maglawag ka. Ini ni mga tabi ang tawi scammer. Aulong na duay pagtatay na supaya si ari katukbalan jakat. Imbiya mga turimingan magduay na rin nakatukbalan para sila mustahil. Hapag jakat pitla ini bukod rukun inamin duahan kita sin tau tukbalan ta zakat pitla. Sunna kanya dumua. Balikan bang di dumua basta ko nakaniat na nawaitu an akhruja zakat al-fitri an nafsi. Magniat ako magpakuha ako zakat habaran ko atau mga tawamin tulzamuni nafaqatuhu amin ano ba ini kaya wajib ka ko yung mga nafaka nila asawa ko an zawjati an waladi magniat ako ipakuha ako zakat pitlaha asawa ko anak ko amuratin rukun sin zakat fitla magniat kau waktu ko tumukba sin zakat fitla yaw atau hitong pawakil tuan pasampay ni zakat fitla kuilikan Abdul Sobama dito pa magniat atau hitong pamustahik
Tuan, hitok bal ko kami cakat pitla ko ini, habaran ko ha anak kasawa ko ihan. Dari itu niat. Magniat ko hitok bal, murad to. Bangamin duaan, na bukon na yan to si amin lamod harapun. Tahalallah bima aga unsan menja'ala Allah laka tahuran unsan tu ay bagta sunnah taud dumuan murah-murahan na ini suciusin Allah taala pangatamu usa patatapusin Allah taala ini inna kay minumnya barakat bihan serta natay pun din sa katta ini dua bih di sunnah bukan dari bidah bukan dari bidah. So, di sini naman hindi hilanta amin zakat fitrah. Zakat fitrah. Nabi ada sih mga zakat mal, ada sih zakat umumukatan in tutugbalan ini amurin mga walo sinipini pagtago. Amurin mga amuin tao amuin Asya pusin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran maha mulia innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin sampai pada pusin sin ayat itu bihana wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Amin walau aminin tahu tutuk balansin zakat. Nen kaya ni wala dah zaman tayo ni bihaun. Biasin mga ini riqab amin ipun wala ni zaman tayo. Sa putol tahangkat yung intaw amin mapatutok balansin zakat supaya amin na masawakat insyaallah taala. Muna fakir. In fakir ini amin tao laysa lahu malun wala kasbun asla. Aw lahu kasbun aw malun walakin la yaqau mawqi'an fi kifayati. Amin tao mayroong usaha atau sa pang usahanya sa di mamarayha gasto niya. So pamain gasto niya ni akal bin nisif in mausaha niya ini labi pa matiyo din sin hang tuma sing gasto niya. Mga gasto niya haway hang gatos in mausaha niya mga katlo pilak dabihan. Kalau siya fakir. In miskin ni sabi ni aon sa usaha niya sa di mamarayha paggasto niya haway. Mga gasto niya sa pamahang gatos ang kaadlaw na in mausaha niya ra lumawi sa bunga mga kapituan kawaluan bihan sa di isang mabot kami hikadukop sin gasto ni haway a family ni miskin siya namoy natutok balansin zakat fakir ikarwa miskin ini kato ini amil in amil ini amuin mga tao pamarintayin magkuhan kanila qadi atau mga mayulhan hinamon sila dihilan sila amin posisyon magtatay na sin zakat bukod naman ha zakat pitla sampai amin mga zakat mal bukod naman ha bulan Ramadan bangaw din di kato ha masjid hinangon siya tao magtatay ma zakat pitla sadya bukod yan to amin di siya makalakod ha tao tutok pala sin zakat pitla kuan sadya siya wakil sadya sin zakat di siya makalakod ha amil bang siya di makalamod ha fakir ha miskin nari siya manjari ilamod ang pagpalan zakat. Ikaw pan wa'allafat qulubuhum amin mga tao amin kaunahan pasyarihan amin palunukunin atay nila wihan hanunutun supaya amin magguna pa sila amin support supaya kung humuhot ipag ka-muslim nila. Bisa na bukti mo katakan na pag-usimod Islam lamod sila tihilan zakat pitla. Yan to. Ini kalima ini mukatab amin ipun amin nagsulat iban sin Quran niya malimayak meron din sa zaman tarihawon in gharim amin tao taka-utang amin nakawak siya utang akar na sin syara bukod namin nakautang pag panayaman nakautang pag maksiat ini di siya makalamod sa tao gharim in tao amin gharim taka-utang amin nakautang siya karena pag-usaha literanan syara nakausaha siya pagpahinang nakautang siya pagpahinang masjid, pagpahinang madrasa, nakautang siya paggasto sa family niya. Nah, ini makalamod siya zakatan dihilan zakat fitrah. Bisan siya dayahan. Nung sa pamensin niya hanggang 2 milyon, sa kalin utang niya isang 200 milyon, makalamod siya tawgarin. Mamaning in tiranan kapag utang niya yaon,
Na buko naman labay maksiat. Nakautang siya pasal nagpahin ng masjid sa Obama. Amod siya. Amiyatin gharib. Ubos amoin mga fi sabilillah. Then fi sabilillah ini although mga ulama nagyan na labon na doon ng mga masjid at mga madrasa. Ini kamatiwan tuod. Kamatiwan. Ittifaq jumhur ulama in fi sabilillah pagtawon ini amoin mga tanang bubuno haram fi sabilillah. Amoin mana ghuzar. Nagbubujahid. Bukan sa mujahid biya mga dugaing bihan. Mujahid pun fi sabilillah. Kasi mga katotay mga tanak ko nagsabil. Abihan to, sila to yung lamon. Nani kawalo amin ibnu sabil. Amin to mapagpanaw-panawan, kaya ubusan gasto. Magguna siya pagsukay mo yung pasya maka, uy, pawala niya. Nani mahang nani magdatukato biya. Pasalaw na mga ATM, o na mga mahang na. So amo rin, concentrate na sintauri, mag siya magtukbal zakat, na amoin miskin, iban pakir, iban sinamoy takautang, makarin, tuwini. Basta ng kamatorin din, nakamahangan na siya magdato. Na saraya ulit tukbalan into ini. Tukbalan sila. Na bukon syarat di sabay amin magsasambahayak atau amin tau saleh. Bukon amin yang tau sabay tulbi ang mga magsasambahayak at patukbalan. Misalnya siya magsasambahayak, mang siya bukon miskin. Iban lilus niya mga daya starbihan sa Obama. Matod pensin na singkato. Di masay pagtukbal na sin zakat pitla, mga katupal pa bukon mustahik. Bang sa pamuelo nakabakan ta miskin tao saleh, misan bukod na tao saleh. Misan dan mga ribang sa sambahayan, basta siya muslim serta amin miskin atau fakir. Yeah. So, amay tamakyalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan na nilang kita nito sin Allah ta'ala amin. Kaya napusan sin Ramadan ini, nabis tahun na to, ikakahinang na to, dayaw na to, marayaw, mga dapat na last konsum Ramadan tayo ini, na parayaw na to. Pasalin, in kamamuhan, pagtumbasan sin Allah ta'ala, sarayaw yung tumbas, amuin, innamal a'malu bil khawatim. In tutumbasan sin Allah, bistaw sin Allah, hinang sin tao tumbas, doon ha, kahinapusan. Bang upyariyaw in kahinapusan sin paghinapu, insyaallah sampai katan nakalabay ang kakurangan ta, parayaw na sin Allah ta'ala. Ang kanahalas, konsum at sampai pako ni Sayni, na dayaw na to ni pagpuasa na to. Halian na to yung mga amuin, mga piyahan yan kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuin tao magpuasa, way mamalingkan hakdi deban uhaw, may ta, way tingkalanin, bisara mangi, inang mangi. Ang payato man hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftir na saim, 5 parakana makawatal hataw puasa. Uno naman, al-kadbu, magputing, ghaiba, pagtumbi-tumbi, wan namima, pagdabis sarap, nadro bi syahwa, umatod iagaran syahwat. Besampa sawata, bangha adlaw ita naman dari aturun iagaran syahwat. Ubos, ano pa? Al-yaminul kadhib, amin sumaksi haputing. 5 parakala ini makabatal hapuasa lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalawang si mga ulama, bukun puasa mabatal sa pahala si puasa. Na murah-murah na kanya puasan sin pagpuasa tayo ni, jangan natutuli mga parakala, amin makakangi sin pagpuasa tayo ni. Last Ramadan na to, amin sa rew-rew na migin Ramadan, away yung pagsusunan na to. Makaig siya bihan na at least na kahinapasan ni, na pareho na to din, pagpuasa na to, yung pagtarawin na to, yung katantan, mga kakurangan tahulan Ramadan, pero tinahinang, jukupun na to na konsum. Dan naman na pagbasa Al-Quran, tumamat kita niyo, dan naman na mga uno-uno na kakahinang sin Ramadan. Na in Al-Quran ini, amuan na ni sarew yung dhikir. Sarew yung, pero na makaliw bang dhikir da, amuan na magbasa Al-Quran. Na sarew yung kinapusin sin Ramadan ini, na makabasa ka rin Al-Quran, makatamat insyaAllah ta'ala. Murah-murahan na tayo magiging Allah subhanahu wa ta'ala katan. Mapuloy kami biya ng kaliwin o kusing kami. Ando, ito kamapan kam. Magsukul ha kanyo katan. Murah-murahan tumban sa Allah ta'ala na pag-tapantipon na ito ini. Abilit of Hidayah. Bangawon kasalan sing kami, mapuloy kami rin na kakulang siya pamaham na mo. Bangon Mariaw, kung iturin kam, inaturin Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ko pambiyan nagkaluhay.